Kopi bosian, dorong usubab, tapi naik kong avid Kristus. Mentok kapasavan kyong, kiva do collection box do hidos, do babazan suangon do penambazangan. Nung no hivan diozu, toy ko no pahitan patoy diozu do pinapaswang titohod, nga kiva do collection box idos, do babazan, songyan humabus ko. Katawadan. Kopi bosian, dong usubab minsan pavagu, kongsikan taraw to bitua do Christmas, kumasa viavi umat, kopi bosian do kinoy katan diozu, dong bisa to bitua Christmas, do dong usubab ibayno. Tuhun no po, do kalamazan misa to bitua, do dong usubab bayno, nga ibos na dadi do tonsi. Montok no po dotoko nga ino po bos o kinoyngan
nga okono di ko ipason ipinohombus do profeta ngavi nga i mogogowit oinan do pason do kinoingan ibos aiso ko pupuson inanak di tama di au puno ko timpun o timpo i mogowit di abal tavasi do koponom posizan.
Idngan ditama, om ditanak, om di spiritu tebitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, om ika kinapandi kinoingan, om ika pisaan di spiritu tebitua, miampai no Diosu saviavi. Om yampai sunduanu. Tenai kung abi, senangan ko sabon, senangan kaikatan dari misa da tebitua diti, tadaw diti mamaramay tokau, da tadaw da Christmas. Senangan,
konsikaan datang Christmas kemarin sanan. Ogu toko dokongo de bos tebi tu ada kenengan. Patai mari Jesus de pengakanan de tebi tu ada ti. Anda patai penikung ngavi. Anda mengaku de dosa ngavi de toko om kepapatonda nadi de toko sendi. De mamalamai di ketepatan tahom lati tebi tua. Mangakun zau de kenengan tabakas. Om radio su ite penengavi. Dono kapamidoso zau koso. Pengusahaan ngaviku, idbos ngaviku, idunu inay maanku, inunu iauku nangazan darimang, mazang dahasaku, pagasokoso, itinapogi, demokinsian so di men, iobitwa 20 hambus hahangay, sa viabi ditasab sangkit ngavi. Diyos tapinay ko ngavi, dasunong bayang muntok dago, dari Tuhan ikinoyngan datoko. Kiko senanoda, dari datoko ikinoyngan tabakas, mamahyong da dosa ngavi datoko, magawit datoko dari kapasizon selajur. Amen. Tuhan, kau sianay no. Kristus, Gosianay no. Tuhan, Gosianay no. Gandoi di kinoyngan di takabaskoso. Om piva pasanay dunya hitakabasi. O giginopo onoy itana. Mga zosikoy niya. Monongku au giginasikoy niya. Sumambang sikoy niyaw, mahambantuk sikoy niyaw, manak sikoy niyaw, nagkapanang katawayan, nabimantag kabantukan kagaso. Tuhan kinoyngan, kajaboy syurgaoy kinoyngan, Tuhan Yesus Kristus anak darah tontoy soon. Tuhan kinoyngan nombari kinoyngan tanah bitaman. Kung hidup ko di dosa ngabili pomogunan, kasihan ay dosa ngabili pomogunan, ay mohos ang bayang sa. Ina ikaw ko na iniabananan ni Tama, kasihan ay ko inagan. Tuisis niya lo Princess yang naik Tuhan, Princess yang naik takabas kozo Jesus Kristus, yang pagi Spiritu Tobita. Ini kawan Tuhan dikinoyngan, ditaman. Penuh si membayang.
Oi kinoingan ikoi mazaan kozo da minamangun dengan tavasi do kododovo da tuhun. Om hobi povagu do koi mazaan kozo do pinapotan duhi di panakno sumambayang zikoi da magi zikinoda idi ki koin ki koki noinganan di Kristus ipin pohuduk dausan di da magi ikatuhunan za imamama si om memelinta miampai diau idi kepisaan di spiritu tabitwa isok kinoingan montok sohihi naid aiso ko pupusum. Amen. Pembahasan mantat di profeta Isaiah. Songkuo no di o vinanus do doiho it konhuan i hapap di songhun i mogovit do abal tavasi i papabal do pibabasan mogovit do kasanangan papabal do kapenemposizan om papaiho do zion do inopo kinainganu nga laja. Kinongo papodon di tuhun minta tamong ngavinu o oho diyoho mi a ampot izyoho do memangkis it kaunsikan tu kotubung izyoho di Tuhan do maso isi do gumuhi doit Zion. Pia ampot kono do mamangkis it kaunsikan oy kinombakan kaungavi do Jerusalem tu masono mongin sasamod ituhan di tuhun ngavidaw menobus do Jerusalem. Idwon di Tuhan i hopot di hongon tobituadaw do poy ngintong i savyavi tinaw savyavi pompod do tanah kokitomay di kapenemposizan di kinoingan do tokow. Ibos di Tuhan. Savyavi pompo do tanah no kokito di kopo nompo sizan do kinoingan do toko. Savyavi pompo do tanah no kokito di kopo nompo sizan mekinoingan do toko. Oso no do oso kavavagudoy di Tuhan tu nakakalaja isido dokoy mazaan ngavi
Noko pogo vitoko ponompo sizan It ungazan vanandau Om ihongon to bitwadau Sabia vipompono tanam Noko kito riko ponompo sizan Dokinoy ngano toko Pinoy tahang di Tuhan Iko ponompo sizanda Pino kita nandau doi di Tinau ngabi iko tuhidandau No ondom dau i katapatan Om ko ginabandau Montok dihamin di Israel Sabia vipompono tanam Noko kito riko ponompo sizan Dokinoy ngando toko Savia vipompon Do tanan no kokito Di koponompo sizan Di kinoy ngando toko Gizak no doi di Tuhan Oi sompo mo gunan Ohong gono o konsikaan Diosu Sabia vipompono tanam Noko kito riko ponompo sizan Dokinoy ngano toko Hoso no do hoso Kapazan doi di Tuhan Miampai dosun datang Miampai tuni do tunizon Miampai do tolupit ngavi Om tuni do tobui Pontu gono ilaja Tuhan Sabia vipompono tanam Noko kito riko ponompo sizan Dokinoy ngando toko
Pambasan, mantad suat, doy tuhun ngavi, do hedbu. Id mo gisusuvay timpu, di nakatahib, id mo gisusuvay lahan. Minobos ikinoyngan, doy di kumohoyngan ngavi, do tokow maza, di profeta ngavi, nga id timpu do tokow, id timpu ngavi, do tovino, minobos isido, doy do tokow, minaza di tanak daw, itanak inopihi daw, do tumungkus, do saviavi, maza, di isay, do minamangun, isido, do saviavi, ikiva. Isido no, binabang tosindak, do kabantugan di kinoyngan, ipay ngomit kozo, do kodo vo daw. Manampasi, do vinon, miyampay do kwasa, tabakas daw. Bay na tu, napunso no daw, kazamutan do doso, nakogad no di isido, do magano di tampat daw, do doyho id surga, id avanadan, di tagazo kuasa. Dadi bahino no po, nga id sabat pokoso isido, do mantad ko itasab ngavi, tui no po, ga ino ko tungkus, doy disido, nga agagazo poko ingan ngavi, Diyohosondi. Aw insan pobos, kinoyngan, doy tombono po di tasab do. Isyaw no itanakku, tadaw bay no, nadadizo do tama no, toy adadizo do tama daw, adadi isido do tanakku. Vagu, ontok na po, do obiton disido, doid pamagunan, isay, nga mobos isido, do suo, no osavia vitasab, di kinoyngan, do sumamba, disido. Ibos di Tuhan, Hisaw no do ido toko ota daw no bitua. Kano oy tinaw ko ngabi, samba oy Tuhan. Tuno ko titiu do itana, ini nabaw tagazo di tadabay no. Hallelujah. Tuhan miampai Diosu, Miampai di Tuhan. pembasan manta di abal tavasi tebituang sinuat di jom. Pematukan dari Yahweh Tuhan,
Itinimpunon deho no haid ibos. Miampai di kinengan ibos, ibos no ikinengan. Miampai isido di kinengan iditimpuni. Nangavangun o saviavi maza di sido, eso iso do navangun ngau maza di sido. Saviavi inavangun do kiva do kaposizon di sido, kaposizon no idititiu do tuhun ngavi. Ititiu do memang babang ito tuvong, ititiu au anu do tuvong do magah. Minikot o sanguhun pinoga di kinengan. Ngan nepadaw nga ijon. Minikot isido sebagi desasi de mabos montok di titiu. May do sasanan do otumbazan de maza di sido. Okon ko ititiu isido nga sasi nopo de mabos montok di titiu. Ibos no ititiu to tepot. Papasaang do pamusavan do savya bituhun. Minikot isido doit pamagunan. Deho no haid isido id pamagunan. Iki kaposizon maza di sido. Au natutunan di sido i pamagunan. Minikot isido doit di pemerintahan daw sendi. Au tinaimo isido di tuhun ngabi daw sendi. Nga doit savyabi i minanaimo di sido. Non daw do kuasa do madi da tanak ngavi di kinengan. Dari savyabi i otubazan di ngandau. Ina hodi do okon ko mantad tuhun. Tay mantad do unsub do tonsi. Tay mantad hizab do tuhun. Ngak mantad di kinengan sendi. Ibos na dadi do tonsi. Minizon isido pay ngamong do toko. Na kita do toko o kabantugan daw. Kebentugan di sido sendi sebagai datanak tentai seon di tama no ponu da gracia katapatan. Minintahang ijon sebagai desasi di sido. Papabal isido do itino isanguhun ino bos kudi inopo mikot sumusut dogo nga agazo aga ko izo tu deho na haid isido do paguhu dogo. Otapot no, dambantad di kaganapan daw, do nakatay mo tokow savyabi, tokow o do gracia, do pinamaguhi montok do gracia, do sundung patu, do nakatak i undang-undang na maza di Moses, nga nakikot o gracia katapatan, do maza di Jesus Kristus. Eso ito sasanguhun do nakakito po di kinaingan. Iinot tanak tontay soon. Idi somok kozo di ginavo di tama. Ipinapaintahang disido. Itino iabal tawasi di Tuhan. Perasaan Dia Tuhan Jesus Kristus. Tapnay kong avi, tumbazan zo, do ois nanto ko, natanud, nugari, kita respect. 3 perintah, ipinatak do Kementerian Kesehatan Malaysia, dari timpu do teluo do COVID, o podem sizam diti. Tahu no po gadi perintah te ke penuan do Kementerian Kesehatan nga kaiso kiba iti social distancing pencarakan kemudian selalu pakai face mask tahu no pa nga kerap kali mencuci tangan. Kamu sudah hafal semua itu, kamu tahu dan semua kita melakukan iti penuan do Kementerian Kesehatan Malaysia. Hari ini Christmas, Father mau kasih Katolik ini COVID-19. Kita semua kasih Katolik supaya ada kegembiraan. Yang pertama sekali, bos di Kementerian Kesehatan nggak pastikan ada penjarakan 1 meter.
Christmas, Tuhan, Dia ingin memutuskan penjarakan. Kenapa? Immanuel nepegi nga Tuhan berserta kita. Kalau Tuhan datang, jangan ada penjarakan. Yesus bukan sahaja ingin memeluk setiap kita, Tuhan ingin tinggal dalam setiap pribadi kita. Jadi satu perkara kita sudah kasih baptisa, Tuhan tidak ada penjarakan, mizon ikinengan dari keposisian datakau. Kemudian selalu pakai face mask. Kina do dia na padikinengan inongo toko di pembahasan kemudian de minggu kalamasan di tinga kadi surat mentok do Tuhun Ibrani itu na pakinengan nga hai toko na mandad nga aus da mimbuhay. Nung kita ko nung mamakai ko na pagyado face mask nga ausongku o tutunan. Tu separuh saja ba muka kamu nampak kan? Tuhan reveal, Tuhan membuka face mask supaya kita boleh mengenal Dia. Para nabi menunggu bila Mesias akan datang. No kaikot ni kinengan nga aw natutunan. Mega lagi Diosu. Kaikot ko mesambayang aw kay pada ko tutun Diosu nung aw edu ino face mask. Nga kada edu kyo tangkapon to ko do KKM nung natau kibada iti. Nga kamazon kuno padeti nga Yesus reveal, Dia menunjukkan diri Dia supaya kita mengenali siapa Tuhan. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Sebab Tuhan mencintai, Tuhan ingin membuatkan kita kudus. Kenapa Tuhan turun di bumi ini? Sebab kita manusia, atau kanu muga di surga. Nokoto atau kanu muga di surga, migali bos tabi tua ina ko sedap tu. Itu nampak Tuhan da Israel nga pempase de katuangon. Kita hidup dalam kegelapan disebabkan dosa. Itu sebab manusia tidak boleh berjumpa dengan Tuhan secara direct. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan jadi manusia seperti kita supaya saya dan kamu sekarang ini yang sudah melihat Tuhan kanu takuri muga di surga. Nah, ini kemazon tako da kaginavan. Christmas na pa nga tanda da kaginavan di kinengan matok na tako. Aw tako da saya tidak layak ba untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ikinengan sendi deminikot di pembangunan diminari da Tuhun da kanu ako di ako na pa ko kakito ko somo ko bos mi pa di kinengan nga katano di kinengan muga di surga. Ini pertama ko ngabi itu kita sudah kasih baptis, ini perintah kawalan kedua, yaitu ikinengan dia buka dia punya face mask supaya kita boleh mengenal Tuhan di dalam pribadi Yesus yang hari ini kita rayakan kelahiran, tanda kekuatan, tanda kekudusan. Mega lagi di nebos nongo toko pembahasan di kesudop tu kadi Saint Paul minebos di Commoditatus. Tuhan lahir untuk semua bangsa manusia. Tuhan lahir di dunia ini untuk menguduskan semua bangsa manusia. Ako na pokok mentok na pada Tuhan da Israel nga kinekatan na pada kinengan nga mentok toin sanan. Tu gumbinavo ikinengan mentok da tokoh. Perintah yang ketiga yang diberi oleh Kementerian Kesehatan Malaysia yang hari ini kita harus kasih masuk dalam Katolik ini COVID-19 adalah selalu kerap kali mencuci tangan. Kinakatan na padikiringan nga ako na poko manusi dohongon da toko, pahada toko nga dia ingin menguduskan, dia ingin menyucikan hati pribadi kita. Jadi COVID-19 ini iso nagi anugerah nak dekenengan da papondom da toko. Igal ni bos kuditi ni tu kaiso na pa nga nakaikot ikenengan ay sunodi iti social distancing nga mizon isido red keposisyon datako kumoduvo nedu dikenengan iti face mask daw supaya kita boleh mengenal siapa Tuhan. Dan yang ketiga adalah Yesus datang untuk menguduskan, menyucikan setiap pribadi kita agar kita layak untuk Tuhan.
Mantara di tepi ko ngabi itimpu the Christmas diti karena musiko tu ikinengan sendi mantar the grasa di kiningan minikot de kapasisan de toko megali nongo toko ibos de pambasan de Injil abal tabasi de tino itu de tini kinengan nga auto ko na penatutunan pengampai ne kinengan de toko nga auto ko na penatutunan ikinengan di pasi de kapasisan de toko ina pagi itimpu the Christmas diti musiko toko nung intangan toko iti crib the Christmas popondam the toko the Jesus na susu de pemagunan aisa the toko songhun the toko the nakakito di kinengan ina susu hobi 2,000 taon di nakatahib aiso selalu nga paling tua di sini pun siapa yang paling tua ada yang berumur 100 kasih nih aiso kan 90 nggak mungkin ada, tetapi 100 tidak ada. Yesus lahir di dunia ini lebih 2000 tahun yang lalu. Esok songhun toko dan kita di kenengan dan susu. Kadi Saint Paul minabos di Titus di kesedop, kini susu vondo di kenengan bukan berakhir di dalam kelahiran. Berdatangan Tuhan untuk menguduskan dunia dan manusia tidak berakhir di dalam palungan. Nung ondom diozu ipambasan kesedop penegi pambasan umuduvo de tadau de baino kati tasab de minabos kuma di gempalah ia monu numbat ngabi de sapi raja sudah datang dan saya akan memberi tanda kelahiran raja ini adalah saya akan bungkus manku lepoto de lampin berbaring di palungan. Kemudian ini adalah satu tanda kematian. Raja ini suatu hari nanti dia akan mati, dia akan dibalut dengan kain kafan dan dia akan disalibkan di kayu salib. Palungan adalah kayu. Kalau di Israel itu sudah menjadi tanda bahwa kelahiran Tuhan ini akan berterusan. Gisom di kasus de salib. Ingkang to kita pilih ngawi tu itu ini pagi COVID dok pada sistem ditinggal mungkin besok mungkin dia berakhir, mungkin tahun depan dia akan berakhir, tetapi cinta kasih Tuhan tidak akan berakhir. Megali i nebos kuritino tu aisa songhun do toko dan dok kita di kenengan dan susu di palungan. Tu minagium dah i Joseph i Bunda Maria do tizenon inonggo do mongko susu di kenengan. Nga untuk napagadi nga nung basaan Diyos iti pambasan i kusudop nga Bunda Maria dan Joseph ingin mencari tempat tetapi semua pulang kampung bah macam Christmas juga kalau Christmas semua kita pulang kampung nung minhui ke kampung nga nung ini haminu tidak sudah tempat kau tidur terpaksa kau tidur di kaki lima ataupun di ruang tamu ingkang lagi Bunda Maria i Joseph sengen minuhi nga esok tizenon hotel pun penuh, rumah tumpangan pun penuh, semua penuh. Dia wagun Israel, nga tuhun adat pada Israel nga, dorong tidak membenarkan orang luar yang mereka tidak kenal melahirkan anak di rumah dorang. Nung mengkasusu tuhun anu tutunan de damin nung nga ini adalah satu najis. Ini pagi tu amu tinemo de tuhun i Joseph i Bunda Maria, de mengkasusu de damin de vokon. Pasal apa enggak? Kalau dia beranak di rumah saya ini najis. Terus sebab dia lahir di palungan. Isai tuhun di noko kita pinembuhai di tasab ngabi gembala. Kita semua adalah gembala. Kita adalah pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Yang percaya do pikinengan pengen pai toko. Autokopia, walaupun kita tidak melihat Yesus dilahirkan di palungan 2000 tahun yang lalu, kita juga tidak melihat Yesus disalibkan, sengsara, mati, dan bangkit. Satu kabar baik yang semua kita boleh rasain. Kita akan opiman toko baiketan di kenengan dari Ekaristi. Ini pagi teman ko ngabi, pokon da toko memundom. Christmas tahun ini tidak berapa siok pa.
Tidak caroling, tidak minum-minum, tidak ramai-ramai. Jalan-jalan pun susah. Paling-paling pun karena bagi diskon 2 jam saja. Boleh pergi tempat orang. Kalau rumah sendiri bolehlah, tapi kakal pergi bagi SOP, tanudon. Pani, kan datang memundam, ya, ini Christmas tahun ini tidak berapa meriah. Siapa yang mengatakan Christmas tahun ini tidak meriah? Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu sama dalam Ekaristi ini yang kita rayakan pada saat ini. Au kiningan membos do disebabkan pandemik 19, kita kasih kurang sedikit barakat. Aiso. Ai kiningan au nagi penambazangan membos do orang malas jarang-jarang macam malas-malas bah umat-umat di Saint Michael pergi sembahyang. Kasih sedikit lah barakat ini tahun. Aiso. Au kiningan minabos. O kon nagi do giminazo ko ginavan. Tahu di kenengan muntok na toko. Barakat di kenengan muntok na toko. Tu igalin bos kuditino tu gracia kuasa di kenengan ini kagot di tahta kada toko 2000 tahun yang lalu sama dengan Ekaristi yang kita rayakan pada saat ini sebab Tuhan yang sama yang lahir 2000 tahun yang lalu dan yang kita rayakan di dalam Ekaristi ini. Nung intangan Yesus Christmas crib nga nasusu i Jesus di Bethlehem. Kamusta na po the Bethlehem nga the bread of life. Bayano? Asusu bago ikinengan red meja di Ekaristi diti. Tu isidono i bread of life. Da muntok na toko i manak na toko da kabituhan. I manak toko da konsekaan. I paganakan di community i kapasizan da toko. Di pamugunan diti. Mantara dito pa kung avi, saan pabago, muntok tayo sanan, kalamazan na pada Christmas, di tanda kon toko de bayno ditingap iso i kuasa de kinengan ipinatak daw di sido megalit tonto di nakatahib megalit 2000 tahun di nakatahib id kapasisyon na toko to nakagot ikinengan kaiso man kuhago ulang iti Yesus datang untuk dia ingin memeluk setiap kita, dia ingin tinggal dalam setiap kehidupan kita, tidak ada social distancing untuk Tuhan bagi kita. Yang kedua, Yesus telah membuka face mask dia ingin memperkenalkan diri dia kepada kita, dia ingin membawa kita hidup bersama dia di surga. Dan yang ketiga adalah Yesus datang untuk membersihkan setiap kehidupan pribadi setiap kita yang percaya kepada dia. Ina pagi tepen ko ngabi itu kano tumanud diti malaikat tasab ngabi humino zo iziho kaikot na pati malaikat do pinapohya diti gembala nga tovi no podi nga si kagi do minikot atasab ginumu do tasab megalagi di umat iti beno to o kono po ko iti kuwayo humozo so to ko nga si humozo to ko to so to ko kita lebih besar daripada malaikat. Malaikat pun ciptaan Tuhan juga, tetapi malaikat kekal menjadi malaikat. Kita umat Tuhan, manusia, nung abitua kapasisan do toko, nga ada di toko do saints, do kinengan. O kenapa ko tuhun toko, kita manusia, tetapi nung abitua kapasisan do toko nga, kita boleh menjadi lebih tinggi daripada malaikat, kita boleh menjadi saints of God. Ini apa kita menikong ngabi, tu iti puduti, humozo toko, megal diti tasab ngawi huminozo de konsikaan. So nyan sido do pida pabal diti abal tawasi do kinasusubon di kinengan. Mantar diti ko ngawi gali bos di pada do tememo do timpu toko diti kita bawa Yesus di dalam keluarga. Christmas ini tidak akan lengkap nung autoko ondemon iti tuhun di aukano da mamong do toko de misa do tapitwa diti. Tu ogmu iti umat Katolik, Kristen, do gaso da ginavo, do tumanud, do misa diti, teko tumembuhui do paganakan, muhi do kampung, nga disebabkan keadaan sekarang ini, aukano, do tumanud do misa, sebabkan mungkin kerja, lagi osodu mantad do paganakan, mantu ko ondama isi hobi na isumakit, do kamung kampai da musikaw mempai da tokaw inang kamung da misa da tabitwa diti tu no kita tokaw no pimanan tokaw no tumbasan tokaw ikinengan susu
Dahil tatanga, dahil kapasizon na toko. Kano na dito piniko ngabi, kano mikot di Jesus, dahil meja di Eucharisty, dan natutunan toko ikinengan, inasusu, ikandang da sapi, 2,000 tahun di nakatahib, ombay no, may pwede toko. Dahil meja di Eucharisty, to Jesus no, bread of life. Montok toinsan da toko, inasangano, o manutumbasan disido. Sanan toko mingkakat. Sumayang toko di sambayang di otumbasan zo it iso kinoingan itama tapakas menurut tavan amtan otumbasan zo it iso Tuhan Jesus Kristus itanak tonte seorang anak kinoingan nanak ditama depaguhusa dari umur kinoingan mantad kinoingan tanavau mantad tanavau kinoingan totopot mantad kinoingan totopot nanak okonko tinodo sepimion si miampai ditama masa disido osa biabi donotodo toko tuhun ngabi omontok pemosizan toko seminat isido mantad syurga omaza di spiritu tebitwa nadadi tuhun hahangai Mary om nadadi udah tuhun It kebutuhan om bisala disimpasi om nakatai om pemerintahan daw ay somay keputusan masa di spiritu tebitwa nadadi tuhun dari hahangai Mary om nadadi tuhun selan toko sumingkatud ingkakat kau mentok sebab detoko do nakapapak isalib dari sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon om nahobong om timinungag vagu untuk ditadau kumatahu ikut tenudan nyampai di buk do tonga bitwa minin sabat isido dari syurga om pino ikau dari abananan ditama mikot me bagu isido it kebentugan dan membisala disengimpasi om inang apatai om ko pemerintahan daw ay sa may kapupuson masanzo di spiritu tebitwa ituhan imanak do kapasizon imuzu manta ditama om ditanak imyang pa ditama om ditanak kesembaon o bentugan may inakabos maza di profeta ngavi utumasanzo iso eklesia tebitwa Katolik om apostolik mangakun zo de iso kepesuan mentok di kepahyangan de dosa ngavi om manad anda zo di ketungagan di nangapatan om di kapasizon de pemogunan de mikot amen i Jesus na po nga i sakramentum do kaginavan de kinaingan mentok de vinaun om zato ko na po sa bagi do eklesia nga isakramen da pisaan da tuhun mantad no do pinso toko ikalaja da toko do mari da sasad do pisaan do idvinaun do kanano sumambayang do ditama sisimbahan pada toko nga ay Tuhan da dizo zikaino do iso idiaw Oy Tuhan do iso zikaino do iso idiaw Doon wan no da kataman om konsuban do papabal di abal tabasi do kapanampasizan o saviavi mangingya do kinengan kanuno sumambayang do di Tuhan ay Tuhan da dizo zikaino do iso id Tuhan do kakito no da do idi Kristus i mananampasi do kapagi kakagasan do pimpinezan o saviavi tuhun. Kanono sumambayang do di Tuhan.
Oi Tuhan, da diso sikeno, da iso idya. Do kaisop no da, do id nazatan ngavi, do id kepemolintan, do mizaw ihogon ngavi, do abal tawasi, do pibabasan, katuhidan. Kano no sumambayang doy di Tuhan, Oi Tuhan, da diso sikeno, da iso idya. do oyhan no da do tuhun ngavi, do ino po, katapatan do kinaingan idi Kristus, nga avavakas po, do mantad vinakas tasiyaw, do tuhun, toy kaponimbangan di doon tuhun. Kano no sumambayang doy di Tuhan, Oi Tuhan, da diso sikeno, da iso idya. do adadi no da do timpunon, do hisab kababago, bantok, do kapisampuvan, do tuhun, magsusubay tinaw, votik, katumbasan, kapanandakan do tokaw, do Christmas. Kanuno sumambayang doy di Tuhan, Oi Tuhan, da diso sikeno, da iso idya. sumambayang tokaw, montok diho, sumakit miyampay tolo COVID podam sisam, dumaza, do sakaday do dokotol nga video ho, nos ngavi, paganakan, kinaubangan nga video ho, do ovid no da isyo ho, do id kovosyan, do dumwapus di titimpo, do kasusan. Kanaw no, sumambayang doy di Tuhan, Oi Tuhan, da diso sikeno, da iso idya. kano no mikot day di Sancti Maria tinada toko mokiano do sido lo menampung do toko kumadi tanak do sido Tuhan do toko Jesus Kristus miyampay sumambayang Ave Maria no penuh grasya, miampai diau ikinengan. Abitua ko itanga sa sabitandu, abitua ituvar tinanu Jesus. Sancti Maria tina ikinengan. Okinsensikay tuhun ngavi mamimidoso, dababay no magtakjam, kapatasan sa. Amen. Manong katahuad zikadiyaw ay ama, tuaw no hinasok ikaginawan no, nga do pinentahang no pinapaintonda mentok dagay do di Jesus, ibos no na dadi da tonsi. Pati hambuso zikay no do ohi do ikalajaza, sabagi da sakramentum da pisaan do idvinon, do moy do kayo no di daday diyaw, ditanak pinogad no o sang biabituhun maza di Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo kono ay Tuhan kinaingan. Rasa babi binangun tumasa do kaposian no nakatima sikay di loti takan sa diaw. Tuwa di tanah kalaja da hangon ngabi da tinaw tuhun. Dumadima iti matok dagay di loti do kaposison. Azo kono ay Tuhan kinaingan dosa babi binangun tumasa do kaposian no nakatima sikay di hing anggur takan sa diaw. Tuva di gubas anggur kalaja da hangon ngabi da tinaw tuhun, dumadima iti di tinumon do kasundupanansa. Imang sambayang ito panikungabi, do kahubukanku Diyos yung ngabi, o tayo mo na da, do dikiningan itama tafakas. Toy mo na da di Tuhan ikahubukan dahil pangono. Montok ni kaza ng kabuntugan ni nganda. Montok kabusiyan na tako, di kabusiyan at sadyang ililigyan at kabuwada. Do di no, do o tayo mo ay Tuhan, o kahubukan sa, do ontok litita daw tagazo, untuk punentahang no i kopi babasan i mamadadi dagay do oinsanan kapaponsikaw ito kito no pinapati pun montok dagay di kapanuan do kasampaan poing kinoingan maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Miyampay sa lupano. Poing sabato o ginabongavi Diyosu. Poing sabaton sa itinari dari Tuhan. Kano manak do kapanang katahwadan ngavi, dadi Tuhan kinaingan datako. Pagtunod ang matuhid no iti. Totopot do katunod ang matuhid iti, kalaja za kapamosi zansa, tamay mo amidaban no po da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi. Ay Tuhan tamato bitwa, kinaingan tapakaskoso aiso ko pupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di sido, ikopoyhanan to bitwa, ipapatonduhi do kaposisan sa, nakababang itaraw bayno, kagingahan to sindak, untuk kemungkangan za, tay moon ibosno, do okonopo ko katuhanan, miho apatay do kotoy mo do kapantangan aw pupusan, nga maza diti kapisaan koy mazaan izikay panagi, nga adadi do aiso ko pupuson. Amingkano, ikopi kobangan, miyampay di tinimungan ngabi, huhumozo do tasab ngabi, mangazaw si kadiyaw, o miyampay kaandasan papabal zikoy. Tamanang tanah
Ototopot obitua ko ay Tuhan. Itofud da saviavi kabituhan. Itinapogi da dizono da obitua at ititak ngabis mambayang zikoy. Maza da papasondot di spiritu no. Da ditingavi miagal buhabaw umatu. May da ada dida itingavi da montok dagay. Di tinan omza. Di Tuhan sa Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dari man patabuso isido, om nasagak kozo da seminuang dari konda sa andaw, minagano isido da lauti. Om minanak do kapanang katahodan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumari makikia ngavi daw, omos bos. Onua iti savya bikaw, om pangakan na diti. Tu itino itinanko, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, ontok na pongo imakan min so sedop, nano di sido isa savan. O minsan po da minanak do kapanang katahodan ngabi, pinatak di sido i kumadi magkikya ngabi daw omos bos. Onua iti savya bikaw, om panginom na mantad diti. Tu itino isa savan di zaku, isa di batas kabavaku om aiso kapupuson, ipatunguan montok Diyosu o montok tegumu, montok do kapahyangan do dosa ngabi. Maina iti, do keandaman dogo. Wikatapatan tahom lati doko tumbasan. Itinapogi da maksud sikay mamalamay di kaandaman di kinapatazon om kinutungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan. Iloti do kaposizon om isasavan do kapamosisan, manak do kapanang katahuadan ngawi dan dikitan sika diyaw do kapadan de dumbangan no o menumpuan de diyaw. Aho do kozo isikidus mambayang, do magi do ditinanam sa di Kristus, o timung sikinada do di iso maza di spiritu tabitwa. Ay Tuhan, ondo mo ay Tuhan i eklesia no, ipaintongkop it patotongkop da pamagunan. Ovito no jasido, dari kapanuan da tuhod sa kaday, songovian miyampay di Francis i Pope dagay, i John, i Bishop dagay, saviavi di Fadangavi. Ondo mo nogi ito pinay dagay, inang kaodop idikhansanan di katungagan. Saviavi inapatay id kasyanan no, temo no isiho da di inavaw de vos no. O sineda kay sa abiyabis mambayang zikoy, damiyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinuingan. Sancti Joseph Sabadesido, miyampay di apostol tonga bitwa, sa abiyabi isangti, inakapapon si kau diyaw idpo pus da umulan ngavi, kanu si kinada di kapasyan, da dumadi da sapi tumungkus ngavi, da kapasizan sa lajur, mangazo mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Kristus. Maza di sido, yampay di sido, di sido. Oy kinoyngan tamata bakas, idi ko pisaan di spiritu to bitua.
Saviabi kebentukan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kepupuson. Dadi penuh di mamamasi, noog maza do kepengyaan poin kinoingan, kata mak zikoy de mabos. Bang. Masai surga, obi Tuhan onganu, mikotama pomolintanu, isablu oi mando itana, miakan oinka, doi surga. Sasangada, opori omosikoi, dohasana bidagan, miagadagai tokopolio, isontok momuhasa, kada sikoy obito doi koy bazatan napaga paso sikoy no mantataan. Pagkapaso sikoy ay Tuhan sumabiyang sikoy demantat petitikit talaat kotohwod do demanak do pibabasan itarong nga bidagay Demaza di sakaday do kasianano, pengkabas usikoy nada tomemo demantad doso, pentampasi mantad saviabi kesusaan ginabo, demasa sikoy pengandad di kehansanan nabi Tuhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui ko pemerintah, kuasa, bagi kemunduran nopo, nadia udapay no sosalinan. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos do di apostol nga vino, bibabasan timponon ku Diyosu, bibabasan ku takon ku Diyosu. Kada intong de doso nga bidagay, nga do edi katumbazan di eklesiano, katahuod no do manaklesido do bibabasan pisaan, ikatunudan miyang pahizabno, imamamasi mamalinta, montok so hihinaid aiso ko pupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomoy mo. Omyampay sudubanu, Kanuno di magita taak da tanda do pibabasan.
Intangai idomba di kinaingan. Intangai isido. Imangidu di dosa ngawi di pemagunan. Obitua na santo oho di makan dan bisa sedop di domba. Tinan omza di Kristus magawit totoko ded kapasizon salaju. On Christmas Day, a humble girl gives birth to hope for all the world. This is Emmanuel. How awesome and mysterious, the Lord of heaven draws near to us. This is Emmanuel. Once midnight from day, thou feebly clutch a blade of hay.
This is Emmanuel. Majestic King, now small and weak, the word of God must learn to speak. This is Emmanuel. This is our God, seen by our eyes, the love of the Father made known in Jesus Christ. This is our God, worthy of praise, the love of the Father revealed on Christmas Day. The shepherds come and bow to him, the Lamb who takes away our sins. This is Emmanuel. For God has entered time and space to show the world his endless grace. This is Emmanuel. This is our God, seen by our eyes, the love of the Father made known in Jesus Christ. This is our God, worthy of praise, the love of the Father revealed on Christmas Day. Emmanuel, Emmanuel, our God is with us now. Emmanuel, Emmanuel, our God is with us now. This is our God, seen by our eyes, the love of the Father made known in Jesus Christ. This is our God, worthy of praise, the love of the Father revealed on Christmas Day. The love of the Father revealed on Christmas Day. Bethlehem, your Jesus, Ibanay, Tumodium doodopon, Ibanay, Mokius odiosu, in Jesus mantachuga, Bethlehem, Anay Jesus. Nozanori Joseph, Ibanay, Ibanay no Isido, Ibanay, Miakoso Maria, tu ay sodo odopon, no kanang tao tonini. Binamono Christian, Ibanay, Koi Adang
Om sanang konos laju Ivangai Om sanang konos laju Ivangai Ôi kana Jesus to bitwa tu masi koi doi dia Niaga dia tu gumina bo to uninga da izikoi Eisiana Jesus rajaza no vai no om selaju no Eisiana Jesus rajaza no vai no om selaju no Dia no ngabi klajaza om sonto kosusanza Asana malam konsigaan maka konsa ngabi dia Isiana Jesus rajaza no vai no om selaju no Isiana Jesus rajaza no vai no om selaju no Nakatai sikoi oi Jesus om nabi ina bonsa Jesus ipoti babas koso Pakakona kakasangyan Isiana Jesus rajaza no vai no om selaju no Isiana Jesus rajaza no vai no om selaju no Kano sumambayang. Panakno oy kinuingan to binsianan, datu imamamasi di pemogunan nohodi di tadaw bayno, ison todo di sinakagon poing kinuingan montok dagay, ingkano do isido nudah imanak do aumiho apatay patu, imamamasi o mamalinta montok sohihinaid aiso ko pupuson. Amen. Tabinay ko ngavi, poing kakat po toko tuluay kyo, kiva po diti kapasavan to hinud. Tumanud do SOP, unsupon sa viavi umat, lo tumanud tutuduk do warden, songyan humabus da hapas pomisa. Kadat yozu po kuhiyay do humabus kyo, dumimpot ko humabus kumada iti doon to the altar, ibabazan punong idvanan gibang do panampasangan. Kotahuanan. Itu, ay kada po. Maksud po kagulo kan, kada kagabagabo kan. Apo nakasagit biya kadi awal pagkakapit eh. Jadi timpo diti magano fada kasifatan, mamason katabian tadaw tegas do Christmas mentok di juteng sanan. Do lebih na mentok diti pelayan ngawi do liturgy, pelayan komuni, lectors, choirs ngabi, warden, insan umat ini kakot dari kelemasan tadaw do Christmas diti. Kelemasan na pagkaya do Christmas nga, tidak lengkap kalau tidak ada perayaan Ekaristi. Megaling bosku diti no tu montok do toko ina katano do kelemasan do Ekaristi diti. Sengen toko do mahik de tizunon do toko kongsikan kabar baik ini kepada keluarga. Isain na po asamaan Diozu do ikinengan na susuno pengison de tatanga do toko. Saan pabago tabi ko ngabi katabian konsikan de tadaw tegas do Christmas bentuk di Diozu tay sanan abala katanto ko do kinengan onsiko toko tememo. Ituhan miampay Diozu. O miampay sa dukanu, Tinduku kono mentok di berlakat.
Ikinengan do kevosian ay saguntob. Imaza di kino do dizan tuhun di tanak daw. Do kapaguzazang do katuvangan mantad di pemagunan. Umaza dino kohodion tabantug. No kapapasindak babang di titadaw bay tabitwa kazo. Muguzazang dada papainsodu mantad diozu id katuvangan do kalatan. Amen. Pop ikinengan ihuminizab do id kaandasan tagazo di kohodion kapanampasi di tanak daw man pabalo do di minta tamong ngawi kambing biri-biri maza di tasab mamanuk noda da pamusaban ngawi diozu miampai di konsikaan takon di sido o mamadadi diozu da papabal ngawi di abal tavasi daw. Amen. Om ikinengan imaza do kododizan tuhun minogawit toinsanan di pemerintahan daun tanah om don syurga memanut noda diozu miampai di taak do pibabasan om kanangan di sido om mamadadi diozu de magi ngawi miampai di eklesia id syurga. Amen. Om ibalakat di kenengan tapakas kozo itama om itanak om spiritu tabitwa sumendot nada de diozu om tumimpon miampai diozu so hihinain. Amen. Buzu no id pibabasan mangazo di Tuhan maza do kaposizon diozu. Tawadan do'y kinoykan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. And heaven and nature Heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kaandasan pemagunan, syurga no ibang no. Ano musiko, kay Tuhan kinoy na koko. Ozono Hosanna o Tuhan, Hosanna o Tuhan, o Tuhan menebus kesukaan pada dunia. Tuhan sudah datang, beri hatimu kepadanya. Nyanyilah hai Nyanyilah hai orang, nyanyilah hai orang. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of and wonders of His love, and wonders of His wonders, and wonders of His love. Thank you. We wish you a blessed Christmas. We wish you a blessed Christmas. We wish you a blessed Christmas.